Sir Henry, very timely po so upod mo. Actually, before ka po nag-upod, Aha. 5 minutes ago po, kauron ko sa chief admin kang provincial level po kang Bureau of Fire. Opo. Ngunyan, tama ka po Sir Henry, more or less, 2 years na po ining napundo po sa ini pong patrabaho kang Bureau of Fire. Okay. Ngunyan, kung narurumduman po Sir Henry, during the visit of SILG ni Secretary Abalos, Opo. na nag-apot siya na gusto niya, nag-open siya, open forum po duman sa iyang meeting. Opo. I was the first one to ask the question, no? I think even General Perdigon was present at that time. Opo. Na ito talagang inapot ko sa iya. Sabi ko, Mr. Secretary, since po under nyo ho yung BSP, gusto ko sana po malaman kung ba't po more or less 2 years na po na napundo po sa trabaho sa Muya pong fire station. Ang marauton po ni Sir Henry, kaya medyo po napipikon ako kasi pinurustihan, pataklaw na lamang sa mga kabilyang niya, tapos biglang pundo. So, ang sabi po ni Secretary na Abalos naman, actually nailin ko sa pandok niya po, medyo nadagit eh. So, ang medyo namundo ako po, Sir Henry Dumanta, nahiling ko turos duman po na nagtururuan na. Okay. So they were saying that this is the fault of PITC. Oh my goodness. This is a company po na I don't know this this PITC. But sa po yung mangkuta Sir Henry, gusto ko sana po ang mahiling man lamang. So effort kan sa tuya pong mga taga-bureau yan na follow up ini kasi yes gari baga po kumbaga lookout man kutaninda ini as under po kan sa inda po mas nga ni po localized digi sa kuya naman giraray po dapat at sabi ko nga ni Sir Henry ini biniding ini na building na ini, bako man sa local government, biniding ko ini sa national. Correct. The only access na ugwa ka ini po is po Bureau of Fire po, both region and provincial level. Supposedly, Sir Henry, dapat pagtarabangan mi ko ta ini na isihon. Ngunyan, Sir Henry, with your permission, i-disclose ko na rin so na pag-urunan ko. Yes, go ahead po ngayon. Go ahead po. Ang sabi ko, kasi wala na po akong magiginibo, Sir Henry, but to file complaints, to file cases against the individuals po who are responsible na dapat magpatapos kayo ni. Ngunyan, kang last week po, Sir Henry, I already tasked Mr. Lemuel Vilaro to go to my lawyers. And ito nga ni, nagkapira po sa recommendation na po kan sa muyang abogado. And not later than today or tomorrow, we will be filing the cases. So, I do want to disclose muna tabi, Sir Henry, kung sisi po mga kakarasuhan. But correct. most likely, there are cases that will be filed sa Ombudsman. And of course, there are cases po na ipa-file me po sa RTC. So, this is I'm doing this, Sir Henry, for the people of Santo Domingo. Iyo baga. Opo. And I'm doing this also for our local bureau park. Kasi po, hirap naman ako. I've been going around, Sir Henry, sa mga probinsya. Kali po akong ginubatang Kampalaro, nailing ko naman, tapos na sa fire station. Nagduman po ako. I went to Catanduanes po last week. Nailing ko mga magayon po ang fire station. But this is Santo Domingo. This is just beside Legazpi City. Iyo po. So ang gusto kong maraman until now, Sir Henry, kung sisay po makasimbag sa kuya, ano po ang nangyari sa fire station kat Santo Domingo? Di po mayo ki klaradong simbag sa imong provincial office or even the regional office? Kung ano nangyari kaan? Wala po, Sir Henry. The usual, pag inapot mo, turuan. Oo. Pero ang contractor mayor kan, gari bako taga-digda, no? Taga-ibang lugar? From the national? Bako po, Sir Henry, unfortunately, Demi po, we can't. Oh my goodness. The person. Alam mo, marauton po din, Sir Henry. Kasi so mga pinunang pong poste, mga kabilya, pigiling ko din ito po pwede. Deteriorated na po. Ibaga, kung corrugated na yan, baka din ang pwedeng buhusan. Pag binuhusan mo, may makaw sa kidamage kang building. Exactly po. Tama ka po dyan, Sir Henry. So, alam mo kung maurasan tabi, even si Sir
Mar. Si Mar, oo. Oo po, pag bahagihan niya, talagang madidisganar ka. Oh Alam mo, my- and ang makamuro mundo, Sir Henry, ganito, okay, iyan na lahat na po na binakalkan local government. Iyan na po Yeah. natugdukan na yan. Yeah. Kang police, kang BGMP, as in Bureau of Fire. Yeah. Request lang po sa Muya po na during the time of Mayor Herbie, Ah. the Bureau of Fire, ang sinda po nagparaidali sa Puya, Mayor, tawan mo nga kami kilote, tanga ni po makatugdok ng nga fire station. So what we did, si Mayor Herbie, so vision niya man that time is itaraning tangay ni John, itaraning tangay ni... So what we did, ang makaulog po, Sir Henry, so nag-request sa Muya, asin po so nagparaidali kang lote, sinasuwang stasyon. Di ba? So police, asin BGMP, hiling nga po nito, mga magayon ng ang stasyon. So, Oh, yeah. But